закінчиться війна, там загубив себе, побачив аж до дна. Pa kud baš mene ovako mladu? Šuti. Nem ću odatle. U banci sam. Čekaj, pobjegao sam panduru, malo da se oladi i dolazi. Hajde, ovdje ima neki motor već pred brankom, ne znam ko je ovo. Čuješ me? Čujem te. Već jedan ovdje ima motor. Čekaj. Ko je sad ovaj? Kako znaju da smo ispred banke, jeba? Policija pred bankom, ba. Policajac je nam došao ovdje. Unutra ili gdje? Ne, pred bankom. Pred bankom je. Pandur je ispred s autom. Ja. Ne znam da li je zvao pojačanje, ne znam šta da radimo. Nemam pojma. Ne znam sad, je jebeno. Gdje je Cviki?
Sad ću da razumijem, nemam blage. Ajde, ajde. Ne znam, Probaj tu je na oko druga banke, vrata, rekao mi je da je vrata, na vrata. nemam pojma. Ajde, vidjet ću. Ajde. Ajde, pro... Probajte na ova druga vrata, sam je tu samo jedno vozilo stao, vjerojatno zbog motora. Uđite na ova druga vrata vama. Sad ću da vidim. Ajde. Šta je? Otkud policajac ovdje ba? Pa ne znam, vidio je da vozi motor u gradu, izgubio me i došao je ovdje. Ma on je došao prije bolan. Staju ovdje, Pa prije, ja ušao, pa prije svega toga bolan. Pa da, ja ti kažem, vidio je mene u gradu i onda me izgubio i eto ti I došao došao. je to ovdje, jel? Došao je sasvim slučajno. Pa ne znam. Eto, znam ja. Šta je, gdje je Cviki? Ne smije on sad ni doći, jel da? Cviki, sad ću da vidim. A ne mogu pucat kamere, kakve veze ima, ljudi znaju da smo ovdje, ba jebote, svakako je pucnjava. Dozvaće i pucnjava, već su tu, ba. Kakve veze imaju kamere, jebo, pljačkamo banku, ljudi znaju da smo unutra. Piš propalovu. Nismo ni počeli, jebote. A nekad je dolazila tiho, da ne čuje niko, da ne čuje niko. Šta priča, Volko, jebim ti priču. Šta kaži? Vidjet će da li može šta da smisli da upadne nekako. Jesi ti sladak taj glas? A imamo taoca van banke. Ona je s njim. Gdje je? Na glavnom ili? A? Jel' na glavnom ulazu vamo gdje si ti došao? Ne, nije ovdje blizu. Nije uspio da... Aha, ekstra. Ima, na drugoj lokaciji, znači imamo taoca, samo nek se zašteka sa njim. Da. Sad ću ja da mu... Ekstra. Samo nek nađe dobro mjesto da se zaštekaju. Još jedan. Ne može... Još jedan, ima ih dvojice. Još unutra. Na zadnjem. Ne vidim drugu dvojicu, pa jeste glavni ulaz. Vidim i drugu dvojicu. Jesu započeli, jest pljačka banke. Tako je. Medicinsko osoblje trebamo ovdje. Evo ja zovem. Pozvao sam. Okej. 127 primljeno. 110 vidim lice, trči ovdje, 110 vidim lice. Helikopter malo midite u levo. Do 27, sad je zasigurno 3-3 na daču u banci sa uz jednom tancom. Da ponovite sve kod gdje. A ne, šanse da pobjegnu. Ako je onda skroz dole ko pljačka, gledalo da ih ima više. 121, ja mislim da je to, da je sef ubijen. Provjerim, samo je li ova cesta gore otvorena? Da mogu ovdje pobjeći? Ja sam, i mene auto udarilo buraz, ja klecam isto.
helikopter, jel vidiš ovog ispod momka? Uzmi ti pare, ne mogu. Vrati nazad. Znaš u šta ću iznijet, nema Ne mogu torbe. da procenim da li je lokalac. Gdje je to? Gospodin ispod Heliša. Jel sve pod kontrolom? Obučen je u neko Recite. modela. Sve pod kontrolom. Opušteno. Da, ja sam blokirao izlaz na gore, izlaz ovdje levo i ja stojim sa desne strane. Aj, udario me neko, udario me neko. Basija Beg tvrdi da kao da radi za novini i da slika ovdje. Otarajte, ne može da bude na srpljačku. Jel vam ovo blokirano, jest? Da, ja sam s ove strane vamo. Ovo vamo Ovo isto, jel? ludački vozi. Da. Crni, pratimo crni auto. Crni, prati mene udario. 121 kolege može biti da pokušavaju da izazovu što više patrola da bi izašli. Opa! Jesi normalan, gdje si ti, balan? Uzmaj. Alo. Aha, Češ, šta je? Šta je? Čujem. Tio, češ. Šta je? Požuri s tim, ima li još neko gore? Ima Brko. On gore, jebem ti život. Hoćemo li se izvući? Hajde, kolika je kvota da ćemo pobjeći, ba? Kolika je kvota da ćemo se izvući? Zeznuto, jeb ga, prerano je došla policija. Ovo je fakat malo, ne znam, malo čudnovato. 30%. Helikopter je samo zeznut, ostalo sve i nekako. Ja! Dillinger, alo. Ja, šta je? Slušaj me pažljivo. Slušam. Znači, izađite na glavni ulaz, Dobro. na glavni izlaz. Dobro. Vozite odmah desno, znači Dobro. odmah u kontrasmjeru, znači iza leđa vam dođe taj izlaz, znaš? Znači, Ona lijevo učica na mala što ima, znam. Ne. Nego? Znači, čim izađeš desno, razumiješ? Znači, skroz desno, ono, skroz u kontrasmjeru prema onim brdima gore kad se krene. Prema gore, znam ja, prema Vajmudu. Ja. Ali ne skroz prema gore, nego kad trebaš, tu su ti spajkovi, kad kreneš prema brdima gore. Dobro. Trebaš skrenit tu lijevo kod autoškole, razumiješ? Pa znam, ona učica mala, lijevo gore, pa lijevo kroz učicu, pa onda desno. Kod autoškole, poslije autoškole su ti spajkovi, kod autoškole trebate bježati u brda. Gdje kod autoškole? S lijeve ili desne strane kad se gleda od ozdo mapa? Sad ću te nazvat ponovo lijepo, ću ti objasniti. Hajde. Ovaj Bahrija samo slika. 110, privedi ga. Jebite tog Bahriju, nosite ga u kurac. Recite mi da se odalji sam. Recite treku sam, ali me sluša, samo da privedi. Dobro, privedite ga samo. Jel stiglo medicinsko osoblje, jedva hodam jebe. Auto me udarlo. Koji sam ja kriminal napravio? Ne di me, za koga ti radiš? Za sve, brate moj. Ja sam svuđe umiješan. Ova pljačka ako uspije, ja imam 50.000. Ako uspiju pobjeći. Jel pregovarate sa osobom? Prednja vrata, pošto sam ja na iza. Da stani ispred pregovara, moram iza stojim kod ona vrata. 121 hitno, penju se gore dvojica. Nema nikog iza. Pregovaraj ti 101, ne mogu. Onda stani ti iza na zadnja vrata. Ajde. 121, pazite zadnja vrata, jedan momak je tamo, Pazi zadnja, ja. Penju se gore. Može, šta da radim sa ovim Bahrijom? Samo ga ostavi privedi. Pa neće se odaljiti, to je problem. Pa privedite ga, čovječ. A koje vozilo da ga stavim? Koje god hoćete, koje je slobodno.
Evo, približuje se glavnom ulazu, taoca, još 121, svi su na glavnom ulazu, imaju pištolje, nisam siguran da li dvojica sigurno imaju pištolje. Pardon, jedan sigurno ima pištolj, jedan ima pušku i za ovog nisam siguran. Ovaj treći je taoc. 121. Neko me bude pratio od vas, taoc je mrtav. Jesi čuo čupavi? Sačekaj. Izlaze vam dva taoca, jedan ide s nama, drugog dobijate vi. Ne možeš vamo. Pregovaranje ti na zadnjem ulazu tamo. Nema pregovaranja, završeno pregovaranje. Dobro, šta sad? Šta hoćeš? Eto vam sad taoca tamo. Timke. Ja. Pa on čupa onoga. Dobre. Kakav fail, ba ljudi, oni su prvi pucali na mene, nisam ja pucao na njih. Pazi. Kakav crni fail. Nisam ja prvi pucao, oni su pucali ba.